Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan Rashapi da ke Rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Menteri Sarkar berikmi yaknat Sports and Youth Affairs jongkani ke jela, ubak bantai dor lingdo, henne kasngi kakat kanda terik matau benai nok pra arjakat pra. Ulah hiar jurep ya kamadan nilekai ke bahapo Jawaharlal Nehru Stadium, kabaran hapo Polo Shillong, kabalong komisi benta, ke jingpen kre ya ke National Games, kaban sapelong house nam arajar arpuar, kanang ban pet ya ke jingdon kam kiba onha ban pen kre hakani ke stadium. Hakani ke jungjurep lasanan langru yo Menteri Sarkar, ketnat Sports, da Commissioner jongkani ketnan uba Peter S. Dekar, ke Director jong ketnat Sports and Youth Affairs ke Kong Wanri A.S. Booth, Deputy Director jongkani ketnan J.R. Marang, bat kiwe diki officer jongkani ketnan. Hadin ke jungjurep ya kani kamadan nilekai, uba bantai do lingdo habay kran bat kinong patay kubor. Ulay itu, baka Sarkar jela kan samang pisaru na kabenta, ban snai kelenti yai kejat bakarpang, na kabenta ki breu ki badan jingduna hagi department. Nang ta ki galeri, ni ki jaka pekai, bat kiwe-kiwe ki jingnon kam, hagani ke stadium. Bat onsna bat maramat ru ya ki kamera, baju krea jukrom kinong hile akai. Ka jingdon kam bangin lift up ndiak ban thamai, bagi nobit ya ki jingdon kam. Kini ki bedai kemadan nilekai, bedai kemadan football, basketball court, play hingga apa yang stadium berok kawai, nak bentar ka jingdon kam pen kre nak bentar national team. Kata kadiga bah khmat eh. Ka government nadu bing shimti, ya ka Sarkar ka jongi ka pemerintah, pok jing lam jong ba Konrad Sangma, ni kham shong thaj ni trai, bat ngani thu ifi dang mentah kan no kat tu kan ni banai play shy, baka lais pak san pokrol. Bantai ya ka main stadium nak bentak national game. But kabala bay pisa dengan Ministry of Social Justice jong Sarkar kami. But kani tu ipi kadai ke jingyok sanction na padang santali state ibayo ini ki disability stadium. Kani tu ipi dai tangga Gwalior but kami khlia kabala yo sanction ni pisa lais pas pokro. But ke jingyok sanction jungi itu pisa kadai nak bentak national game. But kani ke jing penbait layak syahmat bat ngatarai Muslim show bangi nyo ino ya kejing sedang bantai ya ka main stadium bantai po New Shillong bat kata ka digawe nga syuka banong Shafi bat ka baarpat nakabenta giwe infrastructure gi bangidan kam bantai ngilapan kre sya ban ngilafa sya po Delhi ban ngabot CM ngin si kendo yo Prime Minister bangin pan ya kejing don kam nak ka national game bat kejing pen kre jong sya nak benta kini ki kam syong thai gilai trai ngidon ki department ki boper ngidon ki committee ki boper iban pek lang ki banyarap ini kita ru kam syong thai ki jing pen kre ki gaya sya ki presentation nak por ngile bat ngan shu tu if kan mau ba kam dei shu kajuk mandain thai kajuk mau menta ka diga juk jong ka new technology ki jing ki nu jing trai kat kum kajuk ka menta ka bangi ong ba ngimda khuslai ke main stadium ke dega main ke bangi tip syai bagi laban pendap license ngani tu pi ha basuk idang don license shiteng menta license da ka basuk ni laban pendap ke main stadium but kiwe stadium ni tu pi da ka basuk arsenal sau banai but kini ke ban sedang la usnam banwan bara ka juga pon ngskwa ban batai kan diat ke bedai bat ka game village ni game village ni lapan kre layak syahman bat ngani tu pi ba kat kup ke juk start ke pemerintah lingba ki prefab steel construction ki bangin le ki ba ngi kran bat ki company ki multi company ki ba ki la da asho ingi ba ka jingtrai ka menum shimpor itang sisnam prabanai la ni arsnam sau banai ban pendap game village ki badon kamba yim problem kita bat ke maximum ki game ki bagin rung gede main stadium bat kat tu kan ni stadium ko bangla batai ki bantai surrounding jong kanika social bat kumju apa turah kata kada jing pun kaya ngablayak sikaman ngi kham song tanya tu ipi ngi trai sitom ban penting kena hot ladangi ngimyo ka fon ka babiang kata kada ke jing ke ba ri ke government ru kolong serious ban penting kena banyarap kat bala ka fon na kaliang ke government bat kumju khamtam na po ka Sarkar kami kadang ya cai ke jing pun kaya ngi kham song tanya ipi bat mentar ngi wan pe ikini nomor kidon kini ki stadium ki existing stadium ki indoor stadium ki outdoor stadium ki bangidon kam ban use lang ringkat ki national game bat kita ngitip pembahas beladep ke South Asian game sibun ki use ki existing stadium ki indoor stadium ki badan lupa bat ngirungi mentangin penon kam ban use kini
Kabana ta kadang ngidon kamban uplift ya kani ka stadium, ngidon kamban pentamai ya kini ki jingdon kambaro angni surrounding jong stadium, bat ngi kwa ban renovate ka tukan ni ki benta ki bangi isha ki long jingdon kam naga benta ki khana ile ka gi jungi. Kata kadega jingwan ban jungo junga manta singi bat banga kwa ban pentikna. Ba ka ka bangile nginle bukan long janai ke ngamdai ban chule tang baladap. Namar ka long ka jing lut pisa ya ka state ladangi le ikunu kam ni sutri tang bandap no. Ki ikan no ka jing ka jing yu ka jong pi mental ni pi wan pai. Kanu ka jing le ano e jong ki kamera kanu ki long le ano e tu jitrai ladangi mla ban bandar kam ki. Ka jing wan jong i seniam dai tang ka banta ba ni kwa ban i bangin la ban utilize ban penon kam shisha ya ka ka bangi la pelut pisa na ka banta ka jing don kam joki khun sona jongi haka kamela ka ka budget ka bangi shubu rough estimate kan tam la ne kan dunai ka arajar ko tingka but kani kam dai tan ka bakala ban dunai ka taru mdai tang ka bisa na po percent ban na state dunya ban pelut ka brom ka state ka national game arajar arfuar ni TV ke jing dap san post nem jong state jong ye jing yo jelala ka jong bat kom ju ka ju ka por kan long ka ka ba so komen ba ka jing dap shispa san post nem jong ka ri india bro ko te kani ka long ka ba ka benta ka ba kom na ka liang ka state hero bro ko ya ban sim khialang ini trai lang na ka benta bat penur long ni jing thu kan le ka brom ya ka state jong ya ka jing don kam jong ka bisa katangin sa walk out ni sekran lang bat usiam bat ki department ki boper ki bani don bentalang mdai tang nakaliang sport department baro ki department kini don benta bani trailang naka benta kani ka national ki